Karibhoy Youth Federation RBYF kawai na kisang bahalang hatem ribhoy hakachpau trik yayong kalapan klan cucu ya kerukom trikam jongka hakane kasngi kalapan skam kinong ketkam batmai hakisau telik unit kebadan markap kiput ke Asam kini unit kilong kabadengkong ke umdap dumu kebaar umdap rang kebalai syakoi kuna pat kabasau kapaham sobar unit renggat kini kisau telik unit batmai ka RBYF keladon minta hadu laispa nyup hendriu telik unit hakalen kari Boy district kepala penlong ya kani kaseng banang klan hakirukom trikam jongka hakane kasengi penskam ya kini unit patkinong ketkam batmai lawan penskam dakinong yalam kaseng kemi bakentup yo ba bipul tangkiu presiden ba bawan tipor marwen sport secretary ba prangsngi kela finance secretary ba alianda Nongshli, Assistant General Secretary, bat kiwi kinong yalam bat kidkot jong kaseng kibarim, ba kidang wan penyesok thmai syakaseng. Dumu, kasnang umdap rangi, kasnang syokoi kuna, kasnang paham sobar, niwan hangne, ban penyesok yalade, balong kum kidekot bapura jong kaseng Ribhoy Youth Federation mentakasni sauterik uyayong arpo arpusau banadu mentakasni nilalongno kidekot bapura jangka RBYF. Ayat nakasnong kamla lane simet kimla Henry hak kerteng jangka seng bansakri haniji lukai kelok kalengkor berkecuar kadai kahapi kisau unit mentakasi badai babi benedai keputusan dei babi bandri yang kariki kedustur dei babi uban yalam benpersi hak aktin katerlik ka akor keburung bat karpang dei mahi bandri ya akor keburom jong kaseng tentang bo kariboi sama ki presiden sau unit hakaniga si ban sapaskan pidai berlong trai pimdai ban ya peitang hakajinyo pisah pimdai ban peitang hakaram pong pertai mentala penskan astep lamenling kacingkwa kajunga kalongka nadu matakasni kali 10 tarik April 2000 posau baharu kadayut kila poi ki central body ba kajing perskam namta jong pinskam kat badang im kaperthai kemun ka RBYF ka nangai telun nawoi persen sawoi persen ba ka sakoi kuna ka ndabmu ndabngi pangsobar kinnang roi kinang pa kidkhat jong RBYF ban tendrong ban kit ban ba namta kakia kasan hakasan katau lahade ke district lane lahade ke state berkoi dei mapi penyalam ban ajimut namta kanti ke baba menta sibun ni kan kiwi development kiba ni kira surok ni lam kumni kala chani pun ke bamar poi kalai dei mapi penyalam ni kata pi dei ban peni penyalam ni ki samla kiba pher kiba pok asnam thau ko jongi bat nangi ba om tan kani kin sanang poisi sum member namar hakas koi kuna kidon saupomun ki member ha ka undap ragi khat nyungun khat prangut undap dumu bat phangso bar kin khat nyungun ngile bun dengan penkut no Pi ikut sama jangan ikat hai wih hai mat sekali we handai ke jikman hanga kunong ilam kalong ke bekra bat nganom pi ngam simla babe bang ngasi mekarai bang ngadong kat hagan ngesti barabol bang fomi unit ngam julai ngam ha i circle lane ikin khot jong ka sangkmi kum political secretary bat kiwi khot jong ka sangkmi hande i unit ni barabol kum persen batidu ngam jula ban be lane bat poi hande hakini isni hakini football kabalong homeling Kapag kun samla kumling kyong sanga ba ni kwa ban form ya unit apa kumling ba benim biang ya kumling unit ba ngom siki kia tendu ya ulan sekli boleh present juga aku mah berkunjung Himalayan untuk pek pagi gini gitai
Hakati kesni haba umanyan yang ba ban bu segera sautli unit dong lu nang cika nganwan hi no manga. Hanya ini ke simra banwan kalau pa keman dengan susarong mangi ba hadu prapun rumut hidon. Tapi leso bangi kami boy federation. Bi ni kenja haga mereka magini kesni nama ngalu langsung teman do apo kabe. Ngawadan haga sentimi lalu usnan arjar baghadu mental lese ngana pala di aku snam nganang don haga sentimi ngala di oldest member don ka sentimi bag ka hom tunga baghadu mental kalong ba bangan pendap no ya da ying kan nongrem la jom don ka seng arbi we ka seng yong ka seng ka larin tam hapo kani boy diste kalong try handai nga kumunong nga nama mga simti kong presiden ngamsong long try ka daw kalong ba ngimdal na ka jom ka nongrem ni somwai ka office jom sang kami ni somwai hakiyin jom kibril ni somwai hakita ki jaka ba aiwai jom kibril bag na sulong suram ba ka sang try hapo ka district ka baro ka bang hindu ikran ba ikilong kami ki jom ba ka RBF ka di ka sang try ka jom halo na gali pa hangno bisa nga hapo mga sa haying wai kani ka thong ka bang ang swa mga songthai Suara menginok lah yang keseng kacapoi kepori kan, ngong tanggawai kumno ngan watlat balenti bangan senano ya kan nongrem, bangan dono ya kan nongrem, bangan dono ya kan office kapalong hok long try dengi ifat jang RBF perkawai, ban ngila yo ya kacaka, ngila don kacaka nokpo agitang silent, hajan juga JS road, ban ngila lang road bersnai ke office. Tang na dekat tu kan nik jinam kam sapo jom kamera nila shift no ya kacing pli ya ko office bat pilong ki bedal bok ba pilai persno no bekaseng kaba tunggal bentalang hagasni bat pli no ya ko office jom ukar be ka ubnai besar ubnai mi bat pisau pli kalau man life pa nyo punyo Kadang kalau pergi umdah berada dalam tempat kelis, kalau mulai sepat ni punjuk peneliti, unit di badan harga sekri juga RBYF. Karena kilo aktif, kesong hakin nongelam ditungi apa kita unit, kumno petelun ya kasar. Hendai kaya ke mengasam maksimum unit apa ke RBF kidang bat kidang tray hadut kini sini pemerintah. Ngilang aku prakli di circle apa kariboy. Bang haga distrik kejungi ngidan habang ngidan aku pratili ki circle ngi tentang kuma akli dan light lili ki circle ki bala bu hak kerja fridge kila peja dei nak daw bang ngimyo ki no ilang ki rupiah hak ki circle ba kila kam kerja ki kita ki circle ngalong sepi kidan ki sumer circle mensua kabang ngidan ka labor unit ngidan ka sound number unit ngidan ka barwa unit bag ngilang ke Langserai unit. Kini South League unit kila formno ya ke Sumer Circle. Hande mentah bag sini kino ngilang ke Sumer Circle. Ngim semla yo hadu mendapat kini ki unit kum ka berwa kadang don apa betul jiki betul kulai bag kumju ka Langserai maulin nokan kadang pada kecik jok sing circle ya mentah. De kaniro kalau penja ngidan ru apa second unit nangta ngidon lu apa umsau nombri unit kibala kenja no lain nangta baro aku santili unit kidang game bat kidang aktif bah hari pingisni bat mene bangawan sadu gani snong bagyong inform south league unit ngalamun kidi snong di parit kumdam dumu narerani kidi snong di parit namun lesekan nomor ngindon kita ki unit ngai kai dolpal kadap ngai habang apik pati kalis ngai lungo dengan pule katang kumenta ka paham soba ngina do khanyo mut kit khot